Reka mbifurize kugira umugoroba mwiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu Rwanda, muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abantu bari muri France, abantu muri Belgique, muri gihugu cya Canada, cyane cyane abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nshimire Mama Brian, nshimire na Jean Paul, kuko twari twabagejeho icyifuzo cy'uko dushaka gutangira gukora mu buryo bw'amashusho. Mama Brian ndetse na Jean Paul bari mu bantu bagize icyo bakora, tubashimira cyane. Ubutumwa bwanyu twabubonye. Mu by'ukuri ndabasezeranya ko mu minsi ya vuba tuzatangira gukora mu buryo bw'amashusho, hanyuma mukajya mutubona ku mashusho tuvuga ayo makuru cyane cyane ibera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse mu karere k'ibiyaga bigari. Wakoze cyane Jean Paul, wakoze cyane Mama Brian kuba mwagize icyo mukora. Hanyuma namwe muraza kura muri comment section hasi aho dushyira ndaza kwakira nimero ya telefone, dushobora kugushyira muri WhatsApp, dushobora kutubangira kuri WhatsApp. Hanyuma rero wifuza kuba wagira icyo wakora, kudutera inkunga mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo turusheho kunoza imikorere yacu no gutangira gukora mu buryo bw'amashusho. Ibyo byose rero waza kugira icyo ukora bitewe n'uko ubyumva ku giti cyawe. Reka rero nshimire cyane aba bantu namwese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, diaspora nyarwanda, abanyarwanda mwese muri mu bihugu bitandukanye hanze y'u Rwanda, ikaze kuri aya makuru. Ndagira mbabwire ko ibintu hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byerekeye intambara mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane ifatwa rya Uvira niryo ryongeye kuzamura umwuka mubi ku ruhando mpuzamahanga. Uvira yamajije kwigarurirwa n'umutwe wa M23, ni umutwe usanzwe urimo uragwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bajya gutangira gufata ibice bitandukanye, bafashe umujyi wa Goma, bafata umujyi wa Bukavu, bafata n'ibindi bice bitandukanye, ariko cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Kivu y'Amajyepfo rero hari hamaze iminsi imirwano ikomeye cyane yaganishije ku ifatwa ry'umujyi wa Uvira, umujyi ufite icyo uvuze cyane yaba ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku byerekeye ubukungu n'ubuhahirane n'ibindi bihugu mpuzamahanga, ndetse no ku byerekeye ubucuruzi. Ariko ikindi ni umujyi ufite icyo uvuze no ku gihugu cy'u Burundi, bitewe n'uko ni umujyi ukora ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi, hariya ku mipaka za Kavimvira. Uburundi rero bukaba bwabifashishaga mu kunyuzaho ibicuruzwa byinshi biza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikabifashisha inyuzaho ibyo bicuruzwa byinshi cyane bijya mu gihugu cy'u Burundi. Uretse ibyo hananyuraga ibikorwa cyangwa se haberaga ibikorwa byinshi cyane bigamije guhungabanya umutekano muri iki gihugu. Ingabo z'Abarundi niho zajyaga ziza ibikoresho byinshi cyane bya gisirikare bituruka mu gihugu cy'u bikaca ku gihugu kinini cya Bujumbura, byose bikaza hariya muri Uvira biciye kuri ya mpaka. Ruvuga ngo ifatwa rya Uvira rifite ikintu rigomba guhungabanya cyane cyane ku bijyanye n'umutekano, ku bijyanye n'ibyo bikorwa bya gisirikare impande zombi zari zihuriyeho, yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ariko kandi rikaza gutuma ibyo bikorwa byahungabanyaga umutekano muri kariya gace biraza guhagarara. Ariko nanone ibikorwa by'ubukungu cyangwa se by'ubucuruzi n'ubuhahirane muri rusange nabyo haraza kuzamo ikibazo, bitewe n'uko igihugu cy'u Burundi kubera kwikanga umutwe wa M23 ko ushobora kurenga Uvira ukaba wakinjira mu gihugu cy'undi za Bujumbura, kuko uburiya uvuye hariya Uvira ujya mu gihugu cy'u Burundi ni iminota ni ibirometero 25. Bivuze ngo rero Perezida Neva cyangwa se Ndayishimiye yikanze ko mu gihe abasore ba General Sultan Makenga bimaze gufata umujyi wa Uvira bashobora kuba bakotetera bagakomeza no mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma bikabyashyira iherezo ku butegetsi bwe. Kuko mbere y'uko baza gufata uno mujyi, mbere y'uko iriya mirwano ihindura isura, bari bamusabye ko baganira hanyuma akareba uburyo yavana ingabo ze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ibyo biganiro byanabayeho, byabereye i Bujumbura, ariko ntiyigeze abyumva, ntiyigeze agira icyo abikoraho muri rusange. Hanyuma rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bitandukanye, Suède, Ububiligi, Ubwongereza, Ubufaransa, Denmark, bashyize umukono ku itangazo rikomeye cyane risa nk'aho rishyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda, bavuga bati muvane ingabo zanyu mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko izo zifashe uwo mujyi wa Uvira. Biba ihurizo rikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Eske ko u Rwanda rumaze iminsi ruvuye i Washington DC ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 ku kwezi turimo, mu isinywa ry'amasezerano y'amateka yashyizwe mu mukono na Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi, uyu munsi none hasohotse iryo tangazo risaba ngo u Rwanda ruvane izo ngabo, kandi imubiri mu masezerano ntabwo bigeze bagashyiramo ko iyo ngingo igaragaza ko ari ingabo z'u Rwanda ziri mu kizi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kiyebyo nibone muri amasezerano cyangwa se n'ibyagiye binagaruka n'itangazamakuru yaba iby'imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ibitangazamakuru mpuzamahanga, nuko
umwanzuro ukomeye cyane harimo gusenya umutwe wa FDLR, umutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda umaze imyaka irenga 31 muri Zaire cyangwa se muri RDC yahoze ari Zaire, bakawusenya burundu. Ndetse hari n'itangazo ryaje gushyirwa hanze n'igisirikare cya Kongo biciye ku muvugizi wabo witwa Sylvain Ekenge Bomusa, asaba ko FDLR yatangira kwishyikiriza ingabo za leta cyangwa se na leta muri rusange, cyangwa se ingabo ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Kongo MONUSCO. Nyuma gato nibwo FDLR nayo yaje gusohora itangazo biciye ku muvugizi wabo muri FDLR FOCA witwa Lieutenant Colonel Octavien Mutimura. Rwose yarabivuze agaragariza Radio France Internationale, radio mpuzamahanga y'Abafaransa, twebwe ntabwo twiteguye gushyira intwaro hasi, ntabwo twiteguye kuva mu mirwano, ntabwo twiteguye mu by'ukuri kubahiriza ibikubiye muri amasezerano y'u Rwanda. Ibyo ni ibya Kongo n'u Rwanda, twe ntabwo bitureba nka FDLR. Tuzakomeza turwane kugeza ubwo igihe leta y'u Rwanda izafatira icyemezo cyo kwemera ko tujya nayo mu biganiro. Ingingo idashoboka ku gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi wa none, uretse ibyo biganiro byamaze iminsi biba hagati y'u Rwanda na RDC n'ibiro Washington DC, ndetse byamaze no gushyirwaho umukono amasezerano, hari andi masezerano nayo amaze iminsi ashyizwe mu mukono hagati ya RDC ndetse n'umutwe wa 23. Mbibutsa ko uyu mutwe wubuye imirwano muri 21 nyuma yaho ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi butubahirije ibyo bari bagiranye amasezerano. Bo bavuga ko yaba General Sultan Makenga, ba Bertrand Bisimwa n'abandi batandukanye bavuga ko mbere yuko Felix Tshisekedi ajya ku butegetsi hari ibyo bari baganiriye, abemerera ko bagomba kuzabishyira mu bikorwa mu ngiro namara kugera ku butegetsi. Muranyumva neza ngira ngo kuri iyo ngingo turaza kuyumva. So akigera ku butegetsi muribuka n'umugabo wigaragaje nk'umuntu ushaka amahoro, nk'umuntu wifuza kubana neza n'ibihugu by'abaturanyi, akoze ingendo inshuro zirenze imwe mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame akora ingendo nawe zijya za Goma hariya muri biriya bice, tangira kubona amafoto n'amavideo agaragaza Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi baseka bafatanye mu kiganza. Turavuga ati kera kabaye, uyu mugabo arabikoze. Abantu banareba se umubyara Etienne Tshisekedi waharaniye uburenganzira kenshi cyane, wagaragaye nk'umunyapolitike muzima cyane muri Kongo, nubwo atigeze abona amahirwe yo kujya ku butegetsi, ariko akimara gupfa umwana we aza kubigeraho, ariwe Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Baravuga ati kera kabaye amahoro agiye kuboneka mu karere, u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bigiye kubana neza. Biba byose ubwo tubona Perezida Paul Kagame aseka ariko na Perezida Felix Tshisekedi bagomba kuganira, bazamagana kuri telefone, bicare bajye kumeza ibiganiro, bakemura ibibazo byose by'umutekano. Iyi FDLR imaze igihe kitari gito ihungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, bayiganiro, bayifatire umwanzuro, bagende bayisenye, bayirase, cyangwa se abarwanyi bafatwe bashyirwe mu bigo basubizwe mu buzima busanzwe. Abafite ibyaha bakurikiranyweho bagezwe mu butabera nk'uko abantu bose babitekerezaga muri icyo gihe. Ibyo byarabaye muri 2021, ariko 2021 rero 2023 gitangira kubura imigwano, umugabo witwa Felix Tshisekedi yahise ahinduka, none atangira ibirego byose kubishyira ku Rwanda. Ati u Rwanda nibwo rusojeho intambara, u Rwanda nibwo rungabye ibitero. Mbere gato yuko dukomeza rero, reka mbanze mbibutse ko uyu mugabo witwa Marco Rubio, na ambasaderi, ntabwo ari ambasaderi, uyu mugabo witwa ambasaderi, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wo kuwa gatanu tariki 12 Ukuboza yashinje u Rwanda kuba ruri kuganisha akarere k'ibiyaga bigari mu ntambara. Ibirego byazamuye ambasaderi wa Amerika muri uwo muryango w'abibumbye mu ijambo yagejeje ku kanama kawo gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Ambasaderi Mike Waltz yabwiye ku kanama ati u Rwanda ruri kuganisha akarere ku bwiyongere bw'umutekano muke mu ntambara, mbere yo kungamo ati tuzakoresha ibikoresho biri mu bushobozi bwacu bwose ngo ababangamira amahoro babiryozwe. Washington yikomye u Rwanda nyuma y'uko muri iki cyumweru umutwe wa AFC 23 yitwa ko rufasha
wigaruriye ibice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko umujyi wa Uvira ari nawo wakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Bwana Martin Ngoga yasobanuye ko imirwano yadutse muri Kivu y'Amajyepfo yatewe no kurenga ku gahenge k'ingabo za RDC iz'u Burundi, imitwe y'abazarendo, umutwe w'iterabwoba FDLR n'abacanshuro, kandi ko na mbere hose leta ya RDC yigambye ko izakarengaho bitandukanye n'ibyo yemereye mu biganiro by'amahoro bya Doha muri Qatar. Byakomeje kugenda bivugwa ndetse n'abanyamakuru muri aka karere k'ibiyaga bigari, Rwanda, Congo, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, birumvikana Burundi ndetse na Tanzania, bakomeza kujya bandika kuri izi nkuru cyane cyane z'umwuka mubi ukomeje gututumba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yavuze ko ibirenze ibi kuva muri 2017 ingabo za RDC n'imitwe yitwaje intwaro ya Mayimayi biga ibitero ku banyamulenge batuye muri Minembwe, kugeza ubu bikaba bimaze gusenya 85 by'imidugudu yabo. Uyu mudiplomate yagaragaje ko ingabo z'u Burundi, iza RDC na Mayimayi bimaze igihe kinini cyane bifunze inzira zose abanyamulenge banyuragamo bajya ku masoko bigamije kubicisha inzara. Yuzemo ko ibitero by'indege za drone z'intambara ku midugudu y'abanyamulenge n'inkambi bahungiyemo mu bice birimo Mikenke byakaje umurego muri mwaka, ariko ko umuryango mpuzamahanga ntacyo bikozeho kandi warabimenyeshejwe muri rusange. Ati rero hagati ya Werurwe no Ukuboza uyu mwaka ahantu hagaga ibitero 15 by'indege nta muntu uri kubivuga. Undi munsi ati nzishimira ko twazabwirwa ko ibi bitabaye. Nge na bamwe mu bagize aka kanama ku giti cyabo twagaragaje iki kibazo, twabigaragarije muri iki cyumba nta cyakozwe. Nzema ati mureke mbaze ikibazo, ese akanama gashinzwe umutekano ntikigeze kamenya iki kibazo cyangwa se kasanze katakireba? Ku kibazo cyo muri Kivu y'Amajyepfo dukwiye kwibaza uko byari bimeze mbere y'imirwano iheruka. Ambasaderi Ngoga yavuze ko u Rwanda rushyigikiye ko ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu kubahirizwa, ariko ko umuryango mpuzamahanga ukwiye kumenya ko umutwe wa FDLR ufashwa na leta ya RDC ubangamiye ubusugire bwarwo. Yasobanuye ko ibyo kuba FDLR ifashwa na leta y'u Rwanda ya RDC bidashidikanywaho kuko hari ibimenyetso bitavuguruzwa ndetse n'imyanzuro myinshi cyane y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ikaba isaba ko uyu mutwe w'iterabwoba usenywa, binateganywa n'amasezerano y'amahoro u Rwanda rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, uko Bwana Martin Ngoga yagiye abigarukaho. Byose biraba rero mu gihe hari n'andi makuru menshi cyane akomeza kugenda avugwa uyu munsi wa none. Turavuga ibikomeza kugenda bivugwa ku mpande zombi, u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'u Burundi, ariko hari n'andi makuru aba yiriwe uyu munsi. Ibitero bya hato na hato by'ingabo za leta n'ihuriro ryabo muri Minembwe ku banyamulenge bikomeza kugenda bifata indi ntera muri rusange. Nk'uyu munsi nakubwira ko Sukhoi 25 na drone byarashe ku banyamulenge, indege y'intambara y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo na drone byabyutse birasa ku bice bituwe n'abanyamulenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo. N'umunyapolitike Moise Nyarugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa RDC akaba yatangaje ko igitero gikomeye cyane cyagabwe na drone mu gace ka Rugezi gaherereye muri teritwari ya Fizi mu masaha ya saa 11 kuri 15 kubaza 25. Mu gace ka Rwicankuku indege ya Sukhoi 25 yagabye igitero ikomereza muri Gahwera muri Mikenke, naho rero harasa ibitero byose kandi byapfiriyemo abaturage benshi, abandi barakomereka. Ibitero bikurikiye ikindi cya Sukhoi 25 cyagabwe kuri Rwicankuku mu gitondo cyo kwa 14 Ukuboza. Zindege na drone ziri guturuka mu Burundi. Nyarugabo Moise yatangaje ko abatanga amabwiriza yo kugaba ibitero ababigaba barimo abapilote n'abagenzura ikibuga cy'indege izi ndege ziturukaho bakwiye rero kuzabibazwa. Ibitero by'indege na drone mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo bituwe n'abanyamulenge byakajije umurego kuva mu cyumweru gishize, nyuma yaho FC 23 izindi ingabo z'u Burundi za RDC wazarendo FDLR mu kibaya cya Rusizi nk'uko bakomeje kugenda bigarukaho. Biravugwa ko rero bagenda barasa nyine ubuhumyi ibyo bitero bikagenda bigabwa ku baturage b'abasivile bakagenda batakariza ubuzima mu bihe bitandukanye.
Hanyuma dukomeje n'andi makuru, reka mbabwire ko AFC23 yafashije abarundi barenga 500 gutaha bava muri Uvira kwa 14 Ukuboza 2025. Ihuriro rya AFC23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafashije abarundi barenga 500 gutaha bavuye muri teritwari ya Uvira nyuma y'iminsi barabuze uko bataha. Aba barundi bari baragiye gushakira imibereho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bari bahangayitse cyane kuko leta y'u Burundi yafunze umupaka wa Kavimvira n'uwavugizo bakiri muri Kongo ubwo AFC23 yinjiraga muri Uvira tariki ya 9 Ukuboza, ikaba rero yabafashije barataha. Umwe muri bo rero ubwo yatahaga anyuze ku mupaka bakavimvira yabwiye itangazamakuru ati naraheze hano kubera imirwano, ati rimwe na rimwe rero byabaga ngombwa ko twisha bamwe mu bavandimwe bacu badusize mu mujyi wa Uvira, nishimiye ko ntashye amahoro. Mugenzi we yagize ati sinjye mucuruzi w'umurundi wenyine wari muri uyu mujyi, twari benshi duhuje ikibazo. Ababyeyi bacu bari batewe impungenge n'ubuzima bwacu, ariko ntitwavuga ko duhunze dusubiye mu rugo mu gihe dutegereje kureba niba byashoboka ko twazagaruka. Umuvugizi wa AFC23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko icyemezo cyo gufasha abarundi gutaha cyashingiye ku biganiro iri huriro ryagiranye na leta y'u Burundi. Asobanura ko batafunze imipaka. Ati aba ni abanyafurika bagenzi bacu, abarundi bashatse gutaha mu gihugu cyabo, bakoreraga muri RDC, babaga muri RDC, ariko bashaka gutaha. Umupaka wacu uhora ufunguye ariko Burundi urafunze, ntibashakaga ko bataha. Twabasabye rero kubafungurira ku mpamvu z'ubutabazi kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Mu Burundi hari abanyekongo barenga 20,000 bahungiye ubwo AFC23 yinjiraga mu mujyi wa Uvira. Ku bashaka gutaha leta y'u Burundi ntibafungurira umupaka. Bimwe mu bikomeza kugenda bivugwa. Hanyuma mbabwira ko indege itwara abagenzi yari igiye kugongana mu kirere n'indege ya gisirikare ya Amerika hafi y'inkombe ya Venezuela. Byabaye mu gihe Amerika ikomeje kongera ingabo zayo mu nyanja ya Caraïbe, ndetse Perezida Donald Trump yaretse guteguza ko azagaba igitero ku butaka bwa Venezuela mu gihe cya vuba. Associated Press kuwa gatanu yatangaje ko indege ya JetBlue Fighter 1112 bivugwa ko yahuye indege ya Air Force ya Amerika mu kirere ubwo yavaga i Caracas, ikirwa gito kiri hafi ya Venezuela, yerekeza ku kibuga cy'indege cya John F. Kennedy International Airport i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize iminota 20 gusa indege ihagurutse yahise isa n'igabanyije umuvuduko ikiri kuzamuka mu buryo butunguranye. Umupilote wa JetBlue yagize ati twari hafi kugongana mu kirere, banyuze mu nzira yacu y'indege, ntibari bafite transponder yabo ikora. Umuvugizi wa JetBlue Drake Dombrowski ku cyumweru yavuze ko kompanyi y'indege yabimenyesheje inzego zibishinzwe. Ati abakozi bacu batozwa uburyo bwo kwitwara mu bihe bitandukanye indege yagira ikibazo, kandi turabashimira. Abakozi bacu batozwa uburyo bwo kwitwara mu bihe bitandukanye indege yagira ikibazo, kandi turabashimira kuba barahise babimenyesha ubuyobozi bwacu. Umuvugizi wa US Southern Command Colonel Manny Ortiz yavuze ko bamenye amakuru mashya ajyanye n'imikorere y'indege za gisirikare za Amerika muri Caraïbe, kandi bari kugenzura icyo kibazo. Kuva muri Nzeri ingabo za Amerika zimaze kwica abarenga 80 mu bitero byagabwe ubwato bukekwaho kuba rero ari ubwa cartel bacuruza ibiyobyabwenge. Trump akavuga ko ubwo bwato bwakoreshejwe na guverinoma ya Venezuela mu kwinjiza ibiyobyabwenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko rero Trump akomeza kugenda abishimangira muri rusange. Tugenda dusatira rero umusozo w'amakuru yacu, mbabwire ko warikare FDL yatwitse umudugudu wose. Umutwe w'iterabwoba FDL watwitse umudugudu wose muri teritwari ya Warikare, intara Kivu y'Amajyaruguru, muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri bara rero ryabereye mu gace ka Tonane garere muri groupement ya Rwanda mu gitondo cyo kuri 15 Ukuboza 2025. Abantu 4 barapfa, abandi bahungira mu midugudu baturanye. Umuvugizi umurwanyi wa FDL wiyise General Mudayongwa avuga ko yaguze n'abayobozi ubutaka muri ako gace, ariko abaturage bo babyamaganira kure. General Mudayonga yasabye abaturage kuva muri aka gace kugira ngo ahakorere ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Babyanze uyu murwanyi ajyana nabo ayobora
babatwika inzu zabo zose. Mu bapfuye harimo abarwanyi babiri b'umutwe wa Maimai Kifuafua uba mu ihuriro rya Wazalendo, byatumye ari imitwe yombi ihangana bikomeye yifashishije intwaro ndetse n'iziremereye. Tariki 27 Kamena 2025 u Rwanda na RDC byagiranye amasezerano y'amahoro, byumvikana ko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse tariki ya 8 Ukuboza ihamya ko nubwo leta ya RDC yemeye gusenya umutwe, n'ubu ingabo zayo zikomeje gukorana nabo. Izi mpuguke zasobanuye ko nyuma y'itangazo igisirikare cya RDC cyashyize hanze tariki ya 10 Ukwakira rivuga ko FDLR izasenywa, cyaciye mu gikari kimenyesha uyu mutwe ko ubufatanye buzakomeza, nuko bakomeje kugenda babigarukaho mu bihe bitandukanye. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma reka dusoreze kuri iyi nkuru amakuru yacu, babwire ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku cyumweru tariki ya 14 Ukuboza yagira uruzinduko rw'akazi Rwanda muri Angola. Amakuru avuga ko Felix Tshisekedi Rwanda yagenzwaga no kuzahura ibiganiro bya Rwanda, gahunda ya diplomasi igamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ikinyamakuru Le Potentiel kivuga ko uruzinduko rwa Perezida Felix Tshisekedi rwari rugamije gushimangira ibikorwa by'ubuhuza mu karere mu gihe amakimbirane hagati ya RDC na FC23 akomeje muri Kivu zombi. Hari makuru avuga ko i Rwanda Tshisekedi yahuriye na mugenzi we wa Angola Joao Lourenço kugira ngo baganire ku bibazo by'inyungu ibihugu byombi bahuriyeho, ukuvuga Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Angola. Hanyuma rero ibi birimo gushimangira ubufatanye hagati ya Kinshasa na Rwanda ndetse n'ibibazo by'akarere bifitanye isano n'amahoro n'umutekano muri Afurika yo hagati. Tshisekedi yagendereye Angola kandi nyuma y'iminsi mike hemejwe amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo, Kinshasa n'u Rwanda, umuhango wabereye i Washington DC ku itariki ya 4 Ukuboza 2025. Perezida Joao Lourenço ari mu bakuru b'ibihugu rero bari bitabiriye umuhango tariki ya 4 ukwezi kwa 12 2025, umuhango wabereye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi nibo bashyize umukono kuri ayo masezerano i Washington DC.